Poštovane koleginici, kolege, kroz moj rad ću vam predstaviti zaštitu arheoloških lokaliteta u Crnoj Gori, legislativa i praksa. Arheologija u Crnoj Gori je zvanično otpočela 1890. godine. Jako znamo da je i ranije bilo arheoloških ispitivanja i raznih proučavanja. Tu moramo naravno da napomenemo i čuvenog Artura Evansa, ali 1890. godine pod pokroviteljstvom knjaza Nikole zvanično su počela ispitivanja na Duklji koje je vodio Pavle Rovinski. Takođe, već 1896. imamo formiranje prve ustanove iz oblasti kulture, a to je ustanova koja se zvala Državna biblioteka i muzej. Nakon toga imamo ispitivanja nekoliko tumula kod Pljevalja i donošenje prvog zakonskog akta 1908. godine, koji se zvao raspis Ministarstva prosvjete oblasnim upravama, kapetanskim i opštinskim sudovima o zabrani iznošenja starina iz zemlje i rasprodavanja strancima. Takođe, 1909. godine smo imali iskopavanja vile na Mirištima, 1913. godine prva monografija o Duklji, a takođe 1926. godine imamo pravila o uređenju državnog muzeja na Cetinju. Nažalost, sve do maltene kraja Drugog svjetskog rata nemamo donošenje pravnih akata iz oblasti zaštite kulturne baštine, iako je bilo više pokušaja, do realizacije nije došlo. U međuratnom periodu, znači, imamo 1930. godine ispitivanja rimskog hospitijuma u Arisnu, imamo 1938. godine slučajno otkrivanje helenističke i rimske nekropole u Budvi prilikom kopanja temelja za novi hotel Avala. 1945. godine donosi se zakon o zaštiti spomenika kulture i prirodnjačkih rijetkosti, a takođe, pored svih uredbi koje ovdje možete da pogledate, jeste jedna od bitnijih 1949. godine kada se donosi zakon o zaštiti spomenika kulture i prirodnih rijetkosti u Narodnoj Republici Crnoj Gori. Takođe, od 1952. do 1955. godine realizuju se sistematska arheološka ispitivanja nekropole u Budvi, čiji rezultati nisu nikada objavljeni, i od ove godine maltene ponovo oživljava arheologija u Crnoj Gori nakon Drugog svjetskog rata. Takođe, počinju različita arheološka ispitivanja u Crnoj Gori, jako je, kao i sada tada, kadra bilo veoma malo, ali naravno u ispitivanjima učestvuju kolege iz čitave bivše Jugoslavije, te tako imamo ispitivanja u Cinju, na Crvenoj stijeni. Takođe se nastavljaju ispitivanja hospitijuma u Arisnu, kao i na Mihovskoj prevlaci i veljim ledinama kod Podgorice u selu Gostilju. Takođe, u tim 50. godinama 20. vijeka veoma značajno jeste donošenje Haške konvencije 1954. godine, to je Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba sa dva protokola. Takođe imamo i deklaraciju koja je donesena iste godine u Beogradu o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba, a takođe imamo i preporuku o međunarodnim principima koje treba primjenjivati pri arheološkim iskopavanjima, koja je donesena u New Delhi 1956. godine.
1959. godine se donosi opšti zakon o zaštiti spomenika kulture FNRJ, a 60. godine imamo zakon o zaštiti spomenika kulture u Crnoj Gori. Također, 61. godine su formirani Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, koji se sada odvaja od Zavoda za zaštitu prirode, a također formirana i arheološka zbirka. Iste godine je donesen zakon o muzejima, a 64. godine počinju ispitivanja nekropole municipijuma S. Iste godine je usvojena Venecijanska povelja, koja se bavi zaštitom i restauracijom spomenika i područja. 65. godine je ispitivan Trikonkos u Baru, a 65. godine je usvojen osnovni zakon o zaštiti spomenika kulture i 68. godine su započeta ispitivanja na carinama. Krajem 60. godina i 70. godina također imamo više projekata arheoloških u Crnoj Gori i donošenje pravnih akata kako globalno, tako i lokalno. Navešćemo samo neke, te tako imamo, znači, 69. godine Evropsku konvenciju o zaštiti arheološke baštine u Londonu. Također imamo 71. deklaraciju o ulozi lokalnih vlasti u zaštiti istorijskih gradova koje je usvojeno u Splitu. 72. godine je donesena konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine. 77. godine ponovo zakon o zaštiti spomenika kulture. 80. godine se formira Opštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Kotoru, koji je izašao iz potrebe obnove graditeljskog nasljeđa nakon razornog zemljotresa 79. godine, a 80. godine se prvi put usvaja pravilnik o uslovima i načinu na koji se mogu vršiti arheološka iskopavanja i istraživanja spomenika kulture u Crnoj Gori. Također, 80. godina imamo niz arheoloških projekata. Ovdje nisu naravno navedeni svi projekti, te tako imamo i donošenje raznih povelja i akata. 81. godine je donesena međunarodna povelja o konzervaciji, restauraciji spomenika i mjesta u Rimu. Također imamo ove godina ispitivanja ponovo Budvanske nekropole, Mališine pećine, tumula u Lisijevom polju, Svača, Potkapine kod Bioča, na carinama u Risnu, tumula u selu Kuće Rakića, tumula Velika Gruda, Samograda. Dakle, vidimo da tih godina se isto realizuje veći broj arheoloških projekata. 90-ih godina isto imamo donošenje raznih akata, te tako imamo 90. godine povelju o zaštiti i menadžmentu arheološke baštine u Lozani. Također, 90. i 91. godine su realizovana prva podvodna rekognosiranja u akvatorijumu opštine Herceg-Novi na prostoru Crne Gore. Također imamo ponovo zakon o zaštiti spomenika kulture sa dopunama i opštinski zavod 92. godine prerasta u regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture za teritoriju opština Kotor, Herceg-Novi i Tivat. Iste godine donesen pravilnik o uslovima i načinu na koji se mogu vršiti arheološka istraživanja i iskopavanja spomenika kulture, a iste godine imamo i Evropsku konvenciju o zaštiti arheološke baštine revidiranu u Valeti. Imamo i zakon o nacionalnim parkovima sa dopunama koji se također tiče i kulturnih dobara i nismo naveli da je 1991. godine formirano više lokalnih institucije kao što su Polinski muzej u Beranama, Zavičajni muzeji
u Rožajama i Herceg-Novom kao i Kotoru. Također, narednih godina imamo donošenje akata poput zakona o geološkim ispitivanjima sa dopunama, koji je također obratio pažnju na kulturna dobra, i uredbu u oblastima naučnih i drugih istraživanja značajnih za odbranu zemlje i o postupku i uslovima za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe njihove. Također imamo prvo podvodno sistematsko arheološko ispitivanje kod rta Kabala 96. godine, arheološka zbirka 98. godine postaje Centar za arheološka istraživanja Crne Gore. Iste godine su posle dugo godina nastavljena sistematska ispitivanja Duklje. 2000. godine imamo zakon o izgradnji objekata, a 2001. godine su započeta sistematska arheološka ispitivanja u Orisnu, koja traju i danas, sa prekidima zadnje 2 godine zbog opšte globalne krize zbog koronavirusa. Također imamo narednih godina ispitivanja poput tumula Boljevića gruda, imamo ispitivanje Neškove grude, a također i više akata kao što su prostorni plan područja posebne namjene za nacionalni park Skadarsko jezero. 2001. je donesena konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine u Parizu. Imamo više uredbi, a također imamo i zakon o morskom ribarstvu sa dopunama, krivični zakonik sa dopunama, i 2004. godine je donesena Mostarska deklaracija sa dopunama. 2004. i 2005. godine je donesen pravilnik o vršenju podvodnih aktivnosti u vodama Republike Crne Gore. Nastavljena su ispitivanja u Starom Baru. Imamo više deklaracija poput Venecijanske deklaracije, deklaracije iz Opatije, a također 2006. početo rekognosciranje teritorije Crne Gore, koje je završeno 2015. godine sa uspjehom. Narednih godina imamo ponovo nova zakonska akta koja obuhvataju i kulturna dobra. Također se ponovo radi municipium mes, odnosno prvi put u gradskoj zoni 2007. i 2008. godine. 2010. godine imamo novi pravilnik o ispitivanjima, zakon o zaštiti kulturne baštine kao i zakon o kulturi koji je donesen 2008. godine, a veoma značajno jeste i ta transformacija glavnih institucija u oblasti zaštite kulturnog nasleđa koja se desila 2011. godine, od kojih sada imamo Upravu za zaštitu kulturnih dobara i Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Također imamo i podvodna ispitivanja na Bigovici. Narednih godina imamo i obuku kadrova arheologa i konzervatora prvu u Crnoj Gori, koji su dobili međunarodne licence za bavljenje podvodnom arheologijom. Imamo veliki broj projekata. Također je počelo donošenje studija zaštite kulturnih dobara, kao i menadžment planovi. Možemo reći na kraju da je dati prošle godine javni oglas za nadmetanje u otvorenom postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra tvrđava Besac, Virpazar, opština Bar. Na kraju možemo zaključiti da koliko ima i pozitivnih ocjena, toliko ima naravno i negativnih. Jedno je legislativa, drugo je praksa. Možemo reći da imamo veliki broj pravnih akata, ali koji se često ne prate zajedno sa radom na
terenu, imamo veliki broj devastiranih kulturnih dobara i arheoloških nalazišta, imamo mali broj inspektora u oblasti kulturne baštine, loših zakonskih rješenja i nema neke generalne vizije za očuvanje i revitalizaciju kulturne baštine. Tu je naravno i samovolja građevinskih firmi, ali moramo da napomenemo da je od 2012. godine kroz program zaštite i očuvanje kulturnih dobara tretiran arheološki i konzervatorski veliki broj lokaliteta. I na kraju možemo da zaključimo da situacija nije baš ni dobra, ali nije ni toliko negativna. Jednostavno, iskustva u arheologiji Crne Gore se ne razlikuju mnogo od regiona i drugih zemalja. Jednostavno, neki su ovaj problem ipak bolje malo riješeni u nekim drugim državama, ali nam dosadašnja iskustva mogu biti od velike pomoći u budućnosti i doprinijeti kvalitetnim rješenjima u zaštiti arheoloških lokaliteta. Takođe, mogu da kažem da će u radu koji će biti objavljen ova tematika biti podrobnije obrađena. Hvala vam na pažnju.